إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك مساكنة بإذن الله تبارك وتعالى منا باليوم جاري بإذن الله باليوم الله تبارك وتعالى جمت كركويرانغا أبيرا إيرانغا وانغالا تباتو ساكو كل مساكو في بإذن الله تبارك وتعالى إيرانغا تبجو كيزان تولواليرو تيرين ديا لمسلمو في ماسو بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا تعرف عن التوحيد؟ تشماني التوحيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. باكو تشماني التوحيد منانge osobola okuwona ensi ebizibu byayo, osobola okuwona mukasera k'okufa ebizibu byako, osobola okuwona kabuli ebizibu byayo, osobola okuwona mukasera k'okuzuukira okudda mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, osobola okuwona omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Buli lw'onoobanga olina ky'omanyi ku tawhidi n'okiteeka mu nkola lillahi azza wa jalla, ebyo byonna ojja kuba obibonye biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tuli ku tawhidul asma'i wa sifaati nga bwe mujjukira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tuli ku lekicya eno ya kusatu insha Allah ta'ala ku musomo gwaffe guno gw'ekitiibwa. Tuli ku tawhidul asma'i wa sifaat. Tawhidi akwatagana oba tawhidi akwatagana ku mannya ga Allah tabaraka wa ta'ala marungi n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebya waggulu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olwaliro kirigenda okubeera nga tutunuulira ensonga zijja kubanga bbiri insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga esooka ahamiyatu tawhidil asma'i wa sifaat. Ensonga ey'okubiri thamaratul iman bisifati llahi azza wa jalla. Ensonga ezo bbiri era kubeera nga tuzitunuulira insha Allah tabaraka wa ta'ala, naye ey'okubiri ejja kuba mpanvuko, tujja gitunuulirako kye tunaagitunuulirako, then bwe tuliba tukyayibalamu tuligimalayo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, ensonga esooka ahamiyatu tawhidil asma'i wa sifaati. Obukulu ahamiya kitegeeza kugamba obukulu bw'ensonga, obukulu bw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'amannya ge n'ebitendo bye, oba obukulu bwa tawhidil asma'i wa sifaati. Obukulu mukaba tugamba ahamiya, bagamba ahamiyatu shay, kugamba obukulu bw'ensonga eyo. Kati twagala kulaba ku bukulu bwa tawhidil asma'i wa sifaati, oba obukulu bw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'amannya ge amalungi tabaraka wa ta'ala n'ebitendo bye ebya waggulu. Yaqulu al-imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, الإمام الجليل إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى أمنيك الدبرونج يوم كبا أئمة الأربعة، يوم كبا أئمة الأربعة، يوم كبا إمام أبانا أمنيك الدبرونج مذاهب قاوين بإذن الله تبارك وتعالى. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى أجانب الأحاديث الصفات نقايو قيرا ku ahadithi ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ebirimu ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ahadithi ezava ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nga zirimu ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala, azogerako ng'agamba nti fa alayhi al-imanu biha wa taslim, ng'ayogera ku muslimu agamba nti omukkiriza yenna alina kimukakatako okukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala, wa taslimu n'okwewaayo kubikkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala, nga era nga mithlu ahadithi ru'ya kulliha, nga bwalina okukkiriza ahadithi ezikwatagana ku kulaba Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu nti Allah tujja mulaba subhanahu wa ta'ala yekennyini
بذاته تبارك وتعالى يوم القيامة تسبع الله ويشتي وتبارك وتعالى أتسمى أبو بغين كلبا كو الله وابو تبارك وتعالى بكرزا بغين كويرانجا بينجر الجنة كده حديث زونز كواتغانا كو بيتندو بيا الله تبارك وتعالى إسكواتغانا كو كلبا كو الله سبحانه وتعالى وإن كانت ودنجا زوا وازامتو وبومنتو بتزولي لانغاكو نيكا ستاتيكا كتا تزفد كمبكا صلى الله عليه وسلم nga ثابتة عنه nga zaka kata okuva kumbaka صلى الله عليه وسلم شيخ الجليل الإمام الكبير أجامبا انتي فعليه الإيمان بها ومقديا لو مكرزا alina okuzikiriza kimukakatako okuzikiriza وبارك الله فيكم waddenga ziwa wazamatu waddenga taziwulirangako kasitaka kasanti ddala ntuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam wa innama alayhi al-iman biha ayina okubeeranga azikiriza biidhnillahi tabaraka wa taala wa alla yarudda minha harfan wahidan takkirizibwa kiri haramu okuzzayo wadde harufu nemu wadde ennyukuta emu ahadithi ezo kazozoeranga zikakase okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nawekito ahadithi endala zonna eziva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nga tuzijja ku bantu abeesigwa biidhnillahi tabaraka wa taala. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إمام ابن القيم ومن يكدو برونجي نيو يومك بايزي أباتي كريفو أبا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إيران غاي نبي توبينجي بسجم من التوحيد نيو بإذن الله تبارك وتعالى يغامبا ngayogira ngalaga obukulu bw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'amanyage n'ebitendo bye ngayogera ku bukulu bwa tawhid al-asma'i wa sifat ebigambo bya Ahmad ibn Hanbali ojabisanga mu kitabo kitibwa al-masail al-marwiya عن الإمام أحمد في العقيدة عن الإمام أحمد في العقيدة المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة بوتو بوجوك سانغا انسونغيزو من كتابه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أقامت لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بربه فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان لا حول ولا قوة إلا بالله بيقاموا بيقولوا بلنه بلغا obukulu bw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala n'amanyage n'ebitendo bye. Agamba Ibn al-Qayyim nti la yastaqirru lil'abdi qadamun fil ma'rifa omuntu yenna omuddu yenna tasobola kutebenkera oba tasobola kigere kye kutebenkera mu kumanya oba tasobola kutebenkera mu kumanya bal wala fil imani wabula era tasobola kutebenkera wadde nembukkiriza amakulu nti omuntu tasobola kutebenkera mu kumanya wadde tasobola kutebenkera mu bukkiriza hatta yu'mina bi sifati rabbi jalla jalaluhu kutuusa lwakkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebitendo by'omulezi Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala wa ya'rifuha atenga abitegeerera ddala ma'rifatan entegeera تخرج عن حد الجهل بربه nga ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala abitegeera entegeere mufulumiza ddala mu butamanya bikwatagana ku Allah we subhanahu wa ta'ala. فالإيمان بالصفات okumanya ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala okumanya matendo ga Allah azza wa jalla okumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala okutegeera tawhid al-asma'i wa sifat okubako nekyomanya ku tawhid al-asma'i wa sifat oba فالإيمان بالصفات okukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala okukkiriza tawhid al-asma'i wa sifat nomumanya wa ta'arrufuha nokumumanya okukkiriza tawhid al-asma'i wa sifat nokumutegeera okumumanya huwa asasul islam wal iman gwe musingi gw'obusiraamu n'obukkiriza gwe musingi gw'obusiraamu n'obukkiriza era wa thamaratu shajarati al-ihsan era tugaba byebibala by'okulongoosa okusinza kwo tukimanyi nti al-ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك okulongo sakichi eranga kuine mpajemu kwe kuberanga osinza Allah tabaraka wa taala an ta'budu Allah ko kusinza Allah azza wa jalla ka'annaka tarahu ngolinga mulaba bwoti. Allahu akbar. Eyo daraja nzibu ya kutukako era Allah gwabaji wadde subhanallah chengera kuberanga osinza Allah ngolinga mulaba amakulu nti
tosobola kukola tebya biyagana masoge ng'omulaba oba tosobola butakola byakulagira ng'omulaba tabaraka wa ta'ala kati ng'olinga mulaba fa in lam takun tarahu bobaka lenga tomulaba fa innahu yaraka mazima yakulaba kati kun ala hadharin beranga olikubunkenke nti Allah akulaba wadde tomulaba tabaraka wa ta'ala kati ebyo nno bitukako ddi kukkiriza bitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala na kubitegeera tujja okufuna omusingi gw'obusiraamu n'obukkiriza era ofune n'ebibala ebyokulongoosa okusinzako osinze Allah tabaraka wa ta'ala ng'olinga mulaba wadde nga tomulaba ye mazima ddala abeera akulaba bigambo bya Ibn Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bigwana okubeera nga bikwatibwa obiteeke mu kifuba kyo oba biwandiikibwa naki kyomanye ekyebbeeyi ebigambo ebyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan ojja bisanga mu kitabo kye ekitibwa Madariju as-Salikin biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mujalladi guniga ogwa kusatu nga peji ya bisatu nga mwana musanvu bwetyo ojja okusanga ebigambo ebyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ويقول أيضا أدم يرانجا جنب أني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أجمعتي والرسل نببك الله تبارك وتعالى من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجمعتي بابك بنا الله بيتم تبارك وتعالى وكفاكو يسوكر الدلاء آني نبي نوح عليه الصلاة والسلام يمبكى الله يسوكو كتوم بانتو تبارك وتعالى إلى خاتمهم كتوكر الدلاء كو يسنبايو آني محمد صلى الله عليه وسلم الله يسوكو كتوم مبابكى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنا أجمعتي بابك أبو أرسلوا باتموا الله يباتم تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله كوكورا بانتو كبزيري الله تبارك وتعالى فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا الله أكبر بيجنبوا بيقولوا أجمع كابانتو أرو بالنبي الله تبارك وتعالى أوكبا الله عز وجل باتم الله يباتم تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله kukora bantu kubazeri Allah tabaraka wa ta'ala katibe bajja mu bantu okubakowola fa'arrafu rabb al-mad'u ilayhi nebanyonnyola abantu Allah yani subhanahu wa ta'ala nebanyonnyola abantu omulezi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala kubakowola jali nebamunnyonnyola ngabamunnyonnyola bi asma'ihi namanyage amarungi wa sifatihi nebitendo bye ebyawaggulu wa af'alihi nebikolwa bye ebyekitibwa ta'rifan mufassala ngabamunnyonnyola abantu Allah tabaraka wa ta'ala ennyinnyonnyola ennyanjulukufu ennyinnyonnyola etali mu kubuzaabuza ennyinnyonnyola Allah jayagala ababaka bannyonnyola abantu baabwe ebikwatagana ku Allah tabaraka wa ta'ala hatta ka'anna al-ibada يشاهدونه سبحانه وتعالى وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه لا حول ولا قوة إلا بالله وكتو سابدلوا بابا إيرانغا بارينغا باربكو الله سبحانه وتعالى إيرانغا بمتنولي دي وقلوا جاري وقلوا مقلوا مسانفو إلا وقلوا أرشيه الله تبارك وتعالى يكلم الملائكة يكلم ملائكته يقدر ملائكته الله تبارك وتعالى ويدبر أمر مملكته ومملكته الله تريزا سنجكا تيكا إن سنغا زوفوزي بزنا ويسمع أصوات خلقه ولد أمروزي جبتون نبيه ويرى أفعالهم وحركاتهم الله تبارك وتعالى يرى أفعالهم وحركاتهم الله تبارك وتعالى أرابي بيقول رابي أبوي نموفمنت سيزاوي ويرضى ويغضب الله نغا سيما تبارك وتعالى إلانغا نغا كولاتشي نغا نيغا الله سبحانه وتعالى ويحب ويسخط نغا الله تبارك وتعالى يغرى إلانغا نيغا نغا سنغواليا ويميت الله تبارك وتعالى nga yatta yajjawo bulamu wayuhyi era nga yawo bulamu Allah tabaraka wa ta'ala wayamna'u era yamma tabaraka wa ta'ala natakuwa wayu'ti atanawo omulala tabaraka wa ta'ala wayaghfiru dhanban nasoni wa mazambi wayafriju karban najjawo buzubu noba butuse kubaddu wa hadha maqsudu ad-da'wa wa zubdatu ar-risala mwana watu ekyo kugamba kyali ekigendererwa kya da'wa eno eya tawhidi era nga buli mbaka yenna yajjanga akowola
abantu kubaza eri Allah tabaraka ta'ala nga bategeza Allah yani subhanahu wa ta'ala yabakoworanga namanyaga Allah tabaraka ta'ala nebikolwa bye tabaraka ta'ala nebitendo bye kutukira ddala abantu bategera Allah subhanahu wa ta'ala nga balinga bamulaba segedde kyekyali ekigendwa kya da'wa eyaba nabbi bonna kuva ku yasookera ddala paka ku nkomerero nga bakowola abantu eri kwawula Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ebigambo ebyera ojja bisanga mu kitabo kyekimu ekya Imam wa Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala madariju as-salikin biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, ensonga eyo tuwadde tulabako ahamiyat at-tawhid للأسماء والصفات أهمية التوحيد الأسماء والصفات وبكل وقول الله تبارك وتعالى ممن يجي ونامن يجي نبيتين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم قد تجد بنامبيرو كنسوغا في يوكبيري ثمرة الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بكل تجا تكوكيريزا نبيتين الله تبارك وتعالى kubimu kubyetujja ebibala byetujja mu kukkiriza obukkiriza okukkiriza amanyaga Allah azza wa jalla nebitendo bye bituwachi byengera ki bye bituwa bibala ki byetujja mu nsonga eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Manya muganago wekitibwa Allah tusasire fenna anna al-ilma bi sifati Allah tabaraka wa ta'ala mazmu kumanya ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala wal iman biha no kubikiriza ala ma yaliqu bihi subhana ngabo bitekeddwa ngabo agwanirwa Allah tabaraka wa ta'ala okubera nebitendo bya azza wa jalla watadabburaha no kubera nga tubirozaako tubitegera ne tubirozaako yurithu thamaratin azimatin mwana watu ekintu ekyo kireetera ekugamba ebyengera nebibala ebyamaanyi ennyo wa fawaida jalila n'emigaso eminene ddala taj'alu sahibaha yadhuku halawata al-iman ng'emigaso egyo gireetera nannyini kukkiriza amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atandika okukomba ku bwomerevu bw'obukkiriza. al-imanu lahu ta'am وله حلاوة وبكرزا يا أخي الكريم يا أخت الكريمة بولنا تستيابو بولنا مبوما يابو إرابا بولنا الله بيابو تبارك وتعالى نبابو بين كرامو والله بابو بولنا تستيابو انتكتي بنو بكرزا وباكم باكو كما وقد حرم قوم كثيرون من المعطلة والمؤولة والمشبهة ما نواتو obuweerevu bw'obukkiriza bwammibwa bangi ebyana b'abantu bingi nelmuattila mu bantu abajjawo abatakkiriza bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala namanya ge bammibwa obuwomerevu obwo bammibwa obukkiriza obwo. almuawila bakyusakyusa ebitendo bya Allah azza wa jalla ne babijja ku makulu ge bitegeeza gennyini nga beewala mu bagenda kufaaniriza Allah tabaraka wa ta'ala n'ebitonde abo bammibwa okugamba obukkiriza bwa tawhid al-asma'i was-sifat nibamibwa obuwomerevu bwa tawhid al-asma'i was-sifat. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. katino genda ofune kubimu kubiva mu kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nga tumwawula n'amanya g'amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu. Akisookera ddala bingi ddala era tugenda kubimalako insha Allah akaseera era kyesuubira nti mu daruso ne tugenda kuggwayo bwe tunaakoma insha Allahu azza wa jalla we tujja okutandika daruso eddako nga tugenda tulaba ku thamarat al-iman bi sifati llahi tabaraka wa ta'ala byetufuna oba ebibala ebiva mu kukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala. mu byo esooka أقامت فمن ثمرات الإيمان بصفات الله جل وعلا مزمدلا مبيوك يبالا بيتفنا مكوكيزا الله تبارك وتعالى مكورا الله تبارك وتعالى نبي تندو بيه نامن يجي أن العبد يسعى إلى الاتصاف والتحلي بها على ما يليق به مزمومدو بالوكيزا ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala nabitegeera ekyo kimusindika ogenda kugamba naye okubeera nga atendebwa n'ebitende ebyo nga bwagwanidde okutendebwa nabyo. omuddu subhanallah omuddu buli lwokkiriza gw'omuddu omusiraamu ati Allah tabaraka wa ta'ala buli lwokkiriza ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala oba buli lwokkiriza tawhid al-asma'i was-sifat era notegeera tawhid al-asma'i was-sifat ekyo kikusindika ogenda naawe okukubona nga otendebwa n'ebitende ebyo
naye ng'obitendebwa ng'otendebwa nabyo ala ma yaliqu bihi nga gwe kigwanidde kugwa okutendebwa nabyo. Lwaki? liannahu kulwokubanga min almaalumi ku bintu ku nsonga ezimanyikiddwa obulungi inda arbabi luqul ku bantu abalina amagezi anna almuhibba yuhibbu an yattasifa bisifati mahbubatin mazima ddala omuntu ayagala anna almuhibba mazima omuntu ayagala gwayagala yuhibbu an yattasifa ayagala okubeera nga atendebwa bisifati mahbubatin n'ebitendo ebyagalwa kama anna almahbub yuhibbu an yatahalla muhibbahu bisifatihi ngera bwolaba nti ayagala nnyo tegedeka ayagala nnyo omuntu ono amwagala okubeera nga atendebwa n'ebitendo bye. Masalan bwe manga nze njagala omuntu mba njagala nange kaga atendebwe n'ebitendo byenetenda nabyo ate era naye olw'okuba nti anjagala aba ayagala naye alabe nti ebitendo byoyo gwenjagala nange byenjagala ntendebwe nabyo. Tegeka buluganda wajazakumullahu khairan. Kati fahadha ensonga eyo yad'u al-abdu al-muhibbu li an yattasifa bi sifati mahbubihi. Ensonga eyo esindika omuddu oba ekowola omuddu okugamba onayagala okugamba okwetenda n'ebitendo byoyo gwayagala wa ma'budihi era ebitendo byoyo gwasinza kullun ala ma yaliku nga bwe kigwana ku Allah subhanahu wa ta'ala ekitendo ekyo era nga bwe kigwana ku muddu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ekitendo ekyo. Era kati masalan ekyokulabirako fallahu karimun Allah tabaraka wa ta'ala mugabi era wa kitiibwa yuhibbu al-kurama ayagala abagabi Allah tabaraka wa ta'ala ekirabye. Kati Allah karim tabaraka wa ta'ala mu bitendo bye byalina Allah subhanahu wa ta'ala nti karimun mugabi Allah tabaraka wa ta'ala. Kati yuhibbu al-kurama ayagala abagabi. Kati omuddu ekibwa akitegeera ti Allah atendebwa n'obugabi Allah tabaraka wa ta'ala n'omuddu ono ayagala ekitendo ekyabeere nakyo. Ategedde lwaki? Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala ayagala abaddu abo al-kurama abagabi Allah abagala subhanahu wa ta'ala. Kyekiri kyegambye ti omuddu afuba nnyo okulaba nga naye yeetenda n'ebitendo byoyo gwayagala. Twagala Allah subhanahu wa ta'ala era twagala Allah azza wa jalla tawala mukiza la shakka fi dhalika. Tumwagala Allah wa subhanahu wa ta'ala twagala mbaka sallallahu alayhi wa sallam twagala basahaba ban nabi sallallahu alayhi wa sallam walau karihat ash-shi'atu dhalika wadinga bashi'a bakitamwa nife twagala basahaba ban nabi sallallahu alayhi wa sallam era twagala bakiriza bonna era nga kitukakatako okubagala ayuha ash-shi'a walau karihtum nebo munatamwa okwagala basahaba okwagala Allah tabaraka wa ta'ala okwagala mbaka sallallahu alayhi wasallam fe nu'linu ilanan tukiranga lwatu kife twagala Allah tabaraka wa ta'ala era twagala mbaka sallallahu alayhi wasallam era twagala basahaba ban nabi sallallahu alayhi wasallam era twagala bakiriza bonna barakallahu fikum. Kati Allah subhanahu wa ta'ala karimun omuddu wategera nti Allah mugabi omuddu ayagala naye okwetena n'ekitendo ekyo. Lwaki? Kubanga Allah azza wa jalla ayagala abagabi yuhibbu al-kurama subhanahu wa ta'ala. Kyobula nti omuddu mu byetujja thamarati byetujja ng'ebyomugaso mu kukkiriza ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala n'okubitegeera naffe twagala okubeera nga byo okulu nti Allah mugabi ate ayagala baki? Ayagala bagaba. Rahimun Allah subhanahu wa ta'ala musasizi yuhibbu ar-rahma oba yuhibbu ar-rahma Allah tabaraka wa ta'ala ayagala abasasizi. Allah musasizi ayagala abasasizi. Karibu kitegeera nti Allah musasizi nokkirize kitendo kya Allah ekyobusasizi nawe mwana wattu tolaba nti okola nnyo bunnambi okola nnyo kisoboka okubeera nga nawe obeera nti osaasira Allah akwagale subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala rafiqun Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola nnyo yuhibbu ar-rifq ayagala obukwata mpola. Tokiwa nti ogenda kunoonya nawe obadde otyo omukwata mpola osobole okwagalibwa Allah tabaraka wa ta'ala. فإذا علم العبد ذلك مزمومد كبوا كتجيرا
tibazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala mugabi ayagala bagaba musasize ayagala basasize mukwata mpola ayagala bukwata mpola ekyo muddu bwakitegeera saa ila tahalli bi sifatil karam warahma warifq ayanguwa nnyo alwana nnyo alunkana nnyo naye kuberanga anoonya kuberanga atendebwa n'ebitende ebyo biidhni tabaraka wa ta'ala wa hakadha fi sa'iri sifat allati yajibu wa allati yuhibbu Allah azza wa jal an yatahalla biha al-'abdu ala ma yaliqu bi dhati al-'abdi era nabwe bito n'ebitende ebirala byonna boto boyino kutana ebitende ebirala byonna ebyo Allah byayagala omuddu naye atende nabyo nga omuddu nga ye biidhni tabaraka wa ta'ala kama yaliqu nga bwasanidde omuddu okutendebwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okusasira kwa tete kuni kusasira kwa okusasira kwanje kama yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala era tekuina kukufanana tekuina kukwenkana tekuina wahakadha wa ila tinomudu na yasa musasizi na yate kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwanje wala tekufanana kwa abaddu barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati omudu mwana wattu munsongeze mukumanya ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala mukubitegeera ayagala nayo kuberanga atendebwa nabyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum wa barakallahu fikum subiranti badde mbasaba tukome wano insha Allah ku kibala oba kubye tujja okukkiriza tawhid al-asma'i wa sifat tubayo ekibala kimu insha Allah tabaraka ta'ala nga bingi ddala tujja genda maaso mpola nokuberanga tubitegeera mpola insha Allah subhanahu wa ta'ala subira katukube wano wa bihadha al-qadr kifaya باذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد محمد اللوجي. نعم.